hubadi nasiam namarianan ijape melalui naman dihuti ibadahon secara live streaming. Selamat hari Minggu. Tarpuji ma Tuhan ta bani ganup holong pakon pakkasemanionni. Gorani minggu ta sadarion aima minggu olop-olop jemaat. Salam hita malobe hasomantane samping kiri tab kanan. Hatahon hita selamat hari Minggu, selamat olop-olop. Ya, terima kasih. Pai mai puka hita ibadah ta, martonggo hita lobe sasahalat, mangunduskan ibadah ta, mangunduskan hadiriota, Tuhan mana marhurja bani uhur tabi, martonggo mai hita. Amin. Sahalinai hatahon hanami horas. Salam olop-olop ma hubata ganupan. Kuriana hina holongan. Martupu dohita sadarion bani kebaktian minggu. Irik mamestahon olop-olop kuria igareja taon. Pesta olop-olop aima pardingatan pasal pardasni ambilan nama dear isi malungun 120 sada tahun nasalpu. Pakorhoni parrohni ambilan nama dear in gabe panean mahita bani harajaon ni nebata. Ambilan nama dear nama baritahon pasal Yesus Kristus mambahen mubah pergoluhan ni halak si malungun. Halani haporsayaon ni ubani Yesus Kristus. Yesus do ruti haguluhan na pinaondos hubani bangsani dihut mahoma ijai halak si malungun. Sonari puji hita matuhanta riap ma hita jongjong. Mandoding hita haleluya nomor 412 ayat sada pakon ayat 2. Sangka mandodingon masuk ma barisan prosesi. Ibagas goran ni nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa to ni napasing sito palangit pakon tanahon. Amen. Ailang iha tahun hanima, 4 bulan nari jupah ma pariyama, tapi hua tahun mabanima, makawah mahanima, tonggor hanima ma jumain, doma gorsing, boy ma sabion, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nebata Bapa nami, hamdo nadop manuru juak-juakmu hutanus simalungun. Aseboy hanami manjalo barita pasal haluahon nahumbani Tuhan Yesus Kristus.
pita halani hidup ni hurmutu mangdo, asetalup hanami panean, bani harajaonmu. Iha tarima kasih kon hanami dohubamu, halani doma isondang yam hanami, marhitei ambilan nama diarin. Ase bayu matongon paruran nami, ajari hamma hanami, ase lambin pajonam hamma hapangarosion nami, ase sirsir manjalohon haluahon nahumbamuin, marhitei haporsayaon napita. Pargogoy hamma hanami, ase boy gabi saksimu na bujur janah ringgas, ibagas gorani anakmu, Yesus Kristus, ipadas hanami tonggoon hubamu. Amen. Hundul makuria. Tarpuji matuhan ta, panorangon boy hita marolop-olop, marmalas niuhur, mangolopkon ambilan nadom madas bata. Mandoding hita, haleluya nomor 410 ayat sada pakon ayat 2. Batata do mambahin mangasup hita, bani sakala horja nadean bani Tuhanta. Dom malihar nuan ganup ikeheni ge uhuluan. Dodingkon hita ayat napaduahon. Riap mahita jongjong,
martonggo mahita sopotkon hita madosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami paridup niuhur hubani jolma pardosa. Doma ibere ham anakmu Yesus Kristus gabi jolma anjaha manaron hahirion pakon hadoyukon pala mate tarsilang lahu makokop hanami anjaha mulak manggolu naik hunaguri atas lahu mangapiti hanami tapi gatido lang ihap kon hanami bagal ni pakokop muin benami jana gati sing hargaon hanami in bani goluh nami. Haganupan in mapakorhon ni gijang niur hapung jana hurang pangurusion nami onpe naroh mahanami hubamu masopot kon dosa nami say palumbang hamma uhurmu sasap hamma dosa nami pargogoy hamma hanami lao nangion hatamu aselambin idida ia hapkon jana ia rusi hanami nadop iopkop ham dohanami. Ajari ham mahanami asi ibu toh hanami marterima kasih marhitehon ni uhur hata apa pambahenan nami jalo hamma tonggo elek-elek namion ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si paluah nami. Amen. Tangar anjaha porsai hita mahatani nebata baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Tapi nebata doma ipatalar holong ni hurni inbata ay mamarhite Kristus makopop hita sangga pardosa ope hita aselambin maluah mahitanuan humbani ringisin marhitehon sido ipitori hita ibagas daroh ni ai ibagas holong ni nebata doma isasap haganup dosata halani ai patredakon hita matanda-tanda perguluhan na bayu hasangapon mabani nebata ibabau. Amen. Hundul makuria. Paima refleksi 120 sada tahun pardasmi ambilan nama dia resi malungun mandoding hita haleluya nomor 430 tolu naha do pangidahmu pargoluhon ni kuriata Pargoluhon ni kuriata nahado pangahapu
refleksi 121 tahun pardasni ambilan nama dear isi malungun. Huria nahina holongan bani tahun 1860 sada badan sending namargoran Rensis Mission Gesop atau PRMG roh hutanoh Batak anjaha pajong-jongon gereja naigoran Huria Kristen Batak Protestan atau PHKBP bani mukahni tahun 1100 horza sending ai lambin ipabulak aseboy masuk hutanoh Simalungun anjaha bani tanggal 2 September 1103 Pandita Agustes das ipamatang raya nai suru RMG maronjolan hubani telegram nama ketahun tole dem timur London das evangelium tanggal onma na ito tapkon gabi ari pardas ni ambilan nama diar in isi malungun hira-hira tahun 1140 ibain HKBP masada bentuk pangidangion na igoran HKBP distrik Simalungun. Asibui halak Kristen isi Malungun pataridahkon hajong-jongan ni selaku halak Simalungun. Dup ai bani tanggal 5 Oktober 1152 HKBP distrik Simalungun non berkembang gabe Huria Kristen Batak Protestan Simalungun atau PHKBPS anjaha bani tanggal 1 September 1160 HKBPS Manjai Humbani HKBP anjaha gabe Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS. Bani tahun 2024 on Gokma 120 sada tahun ambilan nama diarin Marianan itongah-tongah ni halak Simalungun. Marhite GKPS ambilan nama diarin ibari tahun hubani ganuk natinopa. Paboa haluahon aima idop ni hurnai bata marhite Yesus Kristus. Iha malas kon hita do parrohni ambilan nama diarin hutanos Simalungun marhite ibadah olop-olop kuria sadarion. Martare makasih bagal do hita hubani Tuhan bani haluahon nadop pinar sirsirni marhite anakni Yesus Kristus. Ondos kon hita ma galangan boras tengerta nagabe tanda ni malas ni hurta hubani nebata nadop padaskon ambilan nama diarin hutano Simalungun. Mandoding hita doding boras tenger sanggaman doding on roh mahita mangundoskon amplop boras tengerta.
mahita jongjong. Saksion hita maha porsayantain, songon na sinaksion ni hagenup halak na porsaya bani sabta nohon. Au porsaya bani nebata bapa, pargoon tarimbang, na manopal langit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria, sanganalapi haliapan, marhite tondi na pasing. Namanaron na parngit, bani panorang ni Pontius Pilatus, iparsilangkon, mate anjay tanom, turuh negeri toruh, mulak manggolu humbani mate, bani are potoluhon, naik ku surga, anja hunduli siamun ni bata bapa, pargogon sa terimbangin, hunjay maya mulak magira, lahu mangumi halak na manggolu, pakon dadok mate, au persaya bani tundi na pasing, bani kuria parsadana mapasingin, parsauran segala mapasingin, bani asasa pani dosa, bani perponi akula, pakon bani hagulun nasadokah ni dokahni. Amin. Hundul makuria. Sonari masuk mahita bani acara khusus, na perlobe membasa atak manaksihon video tonah ni pimpinan Sinode GKPS, na paduahon mandudingkon kanon olop-olop 2024, na patuluhon kor inang, na paopaton ting-ting humbani kuria, na palimahon tonggo pangapition. Kurian ani hargani Tuhan ta Yesus Kristus domu natuari halani cuaca maai, jadi ada ngotik gangguan seharusnya songon nasomal marhite ididah kita do ilobe tapi sondahanon ibasahanami ma tonahni pimpinan sinodeta do menghubani pesta olop-olop jemaat GKPS tahun 2024. Nani hormat haganub kuria GKPS tiba pengantar jemaat. Salam olop-olop 120 tahun perdas ni ambilan nama dear isi malungun. Marolop-olop ay mahaporsayaon nagok ibagas malas niuhur, mardingat kuasa ni nebata na bagal, marhite hatani nadopdas hubani si malungun pakon GKPS. Tiap tahun do hita marolop-olop, nalaho patakas kon hubata, ase tetap marbagal, anjaha matoras ibagas hatani na ibata, aima bani dirita sendiri, keluarga pakon kuriain. Sadarion yolop kon hita do 121 tahun pardas ni ambilan nama dear ikuriaon. Anjah ibadas hanami ma tonah on hubani nasyam. Naparlobe. Songon na isurat kon Apostel Paulus bani Kolose 2 ayat 16 hubani pitu. IP songon panjalon nasyam bani Kristus Yesus Tuhan in. Sonaima marparlahon nasyam ibagas iya. Marurat anjaha ipauli-uli ibagas iya. Jonam marhapor sayaon, songon nadop niajarhon bani nasyam, anjaha lambin martarima kasih. Ase marhite olop-olop kuria sadarion, tetap mahita marurat, anjaha ipauliuli ibagas Kristus, bani na mandalankon haganup pelayanan, pakon mandopakon pargoluhan, napaduahon. Mamestahon olop-olop ikuria, dihudohoma pagolpahon hita, pasal dimbuah ni hatani nebata, nama masu hita tarlobih bani kuriata. Sonaha matongon program pelayanan nadop ibain hita, na membebai pagori ni kuriata, ase tetap marurat, anjaha ipauliuli ibagas hatani nebata. Sonaha matongon program pelayanan na ibahin kuriata, ase haganup niombah, tetap jupahan pelayanan na terbaik, bani na mangarusi pakon makauluhkon hatani nebata. Totu marhite na marolop-olop hita sadarion, ase toruskon hita ma tongon, mandalankon hatani nebata, bani paganup pagorini kuriata, marurat anjaha ipauliuli ibagas Kristus. Napatoluhon,
Panorang olop-olop ipake hita dohoma gabe pesta inkulturasi. Halani mardomu matongon hatani nebata pakon budaya Simalungun. Hatani nebata ibagas Kristus Yesus dotongon nadop papasingkon budaya Simalungun ase talup bahen hasangapon pakon hamuliaon bani naibata. Halaniai toruskon hitama ibagas semangat na kreatif pakon hataridahan ni haporsayaon marmalas niuhur bani horjani nebata marhite sahap pakon budaya Simalungun naparpudi. Mangihutkan masa pelayanan ke KPS tahun 2020 dasku 2025 marolop-olop tahun on aima hataridahon ni hasadaon pakon pangidangion na jenges nadop ibahin hitam marhite olop-olop jemaat. Ase bahin hitam mahoma evaluasi bani pandalan konon ni pesta olop-olop jemaat on. Hasil evaluasi pakon pandalan konon in homa naboy ibain hita ase bani na menuruskan pesta olop-olop jemaat dapat hita homa model pesta olop-olop hatari dahon ni malas ni uhurta naboy itoruskan pakon nalang pala itoruskan bani panorang nasi holoro. Sonai ma ipadas hanami tonah olop-olop jemaat on totak mahita gok ibagas malas ni uhur mardingat kuasa ni hatani nebata nadop membain hita gabe halak na persaya na jupahan hagoluhan si sadokah ni dokahni. Horas, pimpinan Sinode Jemaat GKPS, Pendeta Dr. Dedi Fajar Purbai tanda tangani, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Paul Ulrich Munti. Sunaima. Sonari, duding kon hitama, duding kanon olop-olop 2024. Na perlobe holi itangar hita lobe sahali singers mandodingkon na paduahon kanonon ibagi hita opat bagian na perlobe holi kursi baris perlobe na samping kiri nami na paduahon baris paduahon patuluhon baru paopaton holi. Jadi salose singers madodingkon opat hali salose madodingta. Sisir mai kaon tunggu
Sonari tangar hita kur bani ingen.
Salam. Salam. Horasma hubata haganupan. Selamat Minggu olop-olop 121 tahun Injil hata ambilan nama daerah isi Malungun. Selamat datang ma hubata haganupan. Selamat hari Minggu hubani hita na adongi garijaon. Sonai homa hubani nasyam hasoman sahapor sayaon na mandihuti ibadahon melalui live streaming. Ihatau kanami dohoma selamat datang hubani nasyam hasoman nami sahapor sayaon atok adong naon ope ongga marminggu igi KPS padang bulanon atape na martoloh marminggu rohu GKPS padang bulanon adong donak kinidah kanami alumni GKP pemuda Bapak Satua Sarmulia Sinaga ase otang hanami ise nasyam naon ope wak nga marminggu ase jongjong manasyam sonai homa age na martoloh ase salam hanami melalui jemaat na samping nasyam. Silahkan berdiri. Ya, jadi salam hita na samping na. Ya, selamat datang mabani nasyam. Puji Tuhan malah suhur. Sonai homa haganip kuryain pakon pimpinan majelis jemaat padaskon selamat ulang tahun ma. Hubani anggota kuryaon. Age sonai homa nasyam. Namar minggu marhite live streaming nalang tergorani hanami namar ulang tahun ibagas na saminggon mulai tanggal 20 Juli das kubani 4 Agustus. Na pertama ay inang istriana Tarigan Bapak Doris Sansius Pasaribu, inang Juliana Lauli na marulang tahun bani tanggal 20 Juli, inang Karisma Lamhot Purba Bapak Salomo Hans Fernando Pardambean na marulang tahun bani tanggal 30 Juli, Greslin Abigail Purba, inang Gusri Girsang, inang Maria Agustina Borupurba, inang Susi Lumban Batu, Beryl Winfried Joshua Rohtuah Do Purba, nama ulang tahun bani tanggal 1 Agustus. Inang Maria Ganda Putri Silitonga, Stella Giovanni Yohanna Finita Purba, nama ulang tahun bani tanggal 3 Agustus. Inang Situa Sekata Sinorita Kacaribu, Bapak calon Situa Maruli Tua Purba, Reza Hanani Girsang, Nikita Adewili Damanik, David Torsa Yosia Saragi, Jovanka Misbo Girsang. Selamat ulang tahun mabani nasyam, panjang umur, berkelimpahan diberkati oleh Tuhan. Sonari untuk kegiatan rutin ibagas na saminggon holi sermon lang palibasahon sermon PA wanita inang Selasa sonai homa pertemuan ni pemuda hari Rabu sonai homa pertongguan-pertongguata ase persiapkan hita madirita lahoman dihuti janah tonggohon hita ase isena patut roboy roh gabe puji-pujian hubani Tuhan anjaha gabe malas niuhur bata pasingat hanami ase Samas Paulina Lumban Turuan na sihol gabe koordinator bani minggu na roh ase boy torsaha ganup merdalan ibagas nadiar. Sonari ipadas kanami ma piga-piga ting-ting na masa pakon na sihol si pamasaon. Na pertama sadarion olop-olop kuria manggalang hulobe do hita untuk pensiunan full timer GKPS. Na paduahon tok-tok kriap olop-olop dom madong namin tapi pasingat kanami dom may tetapon 150 tangga bagal 75.000 tangga etek siotikan ya. Berikut ni dakdanak tubuh malah sehurta dom may layak-layak kontuan nebata sada anak dalahi tunga-tunga ni keluarga Jiko Purba Martinova S. Panggabian Sektor Jericho bani tanggal 2 Agustus tahun 2024 sehat dodak danakai sonai homa nama torasni tonggohon hita ase boy merbagal ibagas harosoni Tuhan. Berita pusok niuhur doma marujung goluh inang Nyonya Ridel Damanik Lisbeth Boruhu Tauruk Sektor Tolu bani hari Jumat 2 Agustus 2024 isuankon bani Minggu 4 Agustus itiga dolok tonggon hitama sonari mungkin acara pemakaman ase ganup boy merdalan ibagas nadiar janah keluarga boy podas tarapo. Selanjutnya pindah roh hukuriaon. Sadarion taretong mapindah maroh hukuriaon aima keluarga Okter Sandi Sembiring SP
Pakon Inang Eva Carolina Saragi SPD, Pakon Sada Nyombah, Sidea pindah hun GKPS Simpang Opat Tanjung Balai. Jadi dopkos si salo say hole ting-tingon aseroh manasiam untuk perkenalan hulobeon. Sidea holi masuk hu sektor opat sonai huma aseroh ma pengurus sektor opat hulobeon. Nah berikut ini adong doi John hasil notulen rapat majelis bani tanggal 20 Juli ni hurnami lang pala aganu panibasahan nami, tapi boy ma buak kita holion basa-basa hita ase boy gabe sada koreksi homa untuk bani ari-ari na mangihut. Sonai mani hurnami ting-ting idiluhan nami ma nasiam nasihol perkenalan pay mamartonggo hita ase roh manasiam hulobion keluarga Sembiring Pakon Boru Saragi. Pakon pengurus sektor opat sonai homa age PMJ. Salam mahu batah ganupan, sada husimpang opat, sada huparean, merjumpah i pemuda GKPS Padang Bulan. Pindah koma jadi anggota GKPS Padang Bulan. Welcome back. Selamat datang kembali di GKPS Padang Bulan. Saya semangat nasiam nama poso ay do maksudnya homa ay. Pajupai Padang Bulan gabe keluarga na baru. Jadi sideon pindahun GKPS Simpang Opat, Okter Sandi Sembiring, Inang Evi Carolina Saragi, Pakon Nyombah Gavariel Jonna Sembiring. Selamat datang mahu bani nasiam. Mungkin perlu tene itangar hita sepatah dua patah kata humbani nasiam sebelum ketua sektor holi menyambut. Silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan salam. Salam. Horas untuk kita semuanya. Horas. Puji Tuhan atas karya, puji Tuhan untuk kesempatannya diberikan kita kesehatan, cuaca yang bagus sehingga kita bisa berkumpul di gereja ini untuk beribadah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri yang sudah diperkenalkan sama Bapak Wakil Perhangir kita. Di sini kami tinggal di perumahan Deli Tua di Jalan Satria, dan kami mohon besar harapan kami buat kakak, abang, orang tua kami di sini bisa membimbing kami untuk lebih baik lagi membina keluarga dan untuk pelayanan di sini. Mungkin itu dari kami. Tambahin. Kasih miknya ya. Shalom, Bapak Inang, Hanami, agak jauh memang rumah nami hu Karejon. Jadi Hanami pemar dua rumah do Hanami pakon Bapak. Jadi Bapak tading i kobun. Jadi tolong i bimbing nasiam ase boy Hanami lebih aktif. Ai maham Hanami, terima kasih. Ya, Hanami pengurus sektor opat Galilea, pengurus sektor songon ting-ting nokanai masuk menasiami sektor opat Galilea, mewakili pengurus sektor sebagai jemaat nadongi sektor opat Galilea. Selamat datang Bu Venesiam, marga Sembiring Pakon Boru Purba, Saragiado, Cimramata, ya sada ni ombah tene. Ya, jadi tugas-tugas Venesiam bani kegiatan di luar ibadah hari Minggu setiap hari jam 10 dong kegiatan di sektor. Nah perlu be aima pertonggoan kita setiap hari Jumat masuk jam 10 siang 30 setengah 8. Doko siai adong kegiatan PA Inang biasanya hari Sabtu. PA Inang PA Inang sektor ini Buru Simarmata. PA Inang sektor hari Sabtu biasa nih
Anggo PA inang huria hari Rabu. Selasa. Berarti kita akan resiam dobe. Hari Selasa jam 4 sore. Ya. Age maranggetik boydo roh PA tene. Aima do kusiai PA ba PP dongdo. Salisa bulan. Ya. Jadi aima harapan nami ubani siam rajin siam marminggu, rajin siam hu roh pertonggoan, hu kegiatan-kegiatan ibadah nadongi sektor sunai rap kita mendukung tene. Isano kana alamat ni siam dili tua. Siap berminggu ibadahon berbuali itu lebih. Si dapat handphone, dapat kuma lokasi kan. Jadi pangindon nami si rohmar Jumaton pertonggoan di rumah ni wakil perhangir rumah. Pertonggoan dari Jumaton. Nah, agi halak karo kan boy besis melungun. Boy, malah suhur. Ya Sunaima Salinari, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, jadi hanami humbani pimpinan majelis, maka tahun selamat datang humbani Siam. Kita bertumbuh anggo aktif nasiam mendihuti haganupan ibadah. Alani domba terskedul haganupan pembinaan pakon persekutuan ne ijon tene Salinari mewakili haganup majelis jemaat pakon kuria. Selamat datang mahubani nasiam. Terima kasih. Ya. Otik nari boras tenger nadop i ondoskon hita hulo benokan aido gabe galangan amplop ta jadi holi pitah tulu haliman do hita menggalang songon nasomal. Terima kasih. Ya, jadi yarap ko kanami holi nasiam na baru masuk ke Korea na se sanggah mulak gereja holi jongjong manasiam masih salami Korea pakon padita. Terima kasih martonggo mahita. Puji-pujian pakon malas niuhur dotong tong sombah nami hulo beni hasangapon mu bapa bani idop niuhurmu kolong niatay mu namak kasomani hanami. Dasku bani panorangon agepe bapa hurang baat hanami roh namar minggon kemungkinan halani cuaca ampuni hamba hanami bapa mangindo hanami ase bani ari-ari na mangihut lambin bere hamma semangat huban nami nah lau roh memuji pakon pasangap kongoranmu bani rumah panumbahanmu. Bapa bani panorangon malas suhur nami riap pakon hasoman nami na marulang tahun ibagas na sa minggo ni jematon age sonai narap pakon hanami marminggu melalui live streaming. Pasu-pasu hamma si dia doma tambah umur ni si dia ase lambin dohor huwamu lambin bertumbuh berakar dan berbuah ibagas Tuhan. Terima kasih Bapa sonai homa malas suhur nami bani pasu-pasumu untuk keluarga Jiko Purba boru panggabian nadop iporsayok kam sada nyombah dalahi bani sidia tonggon hanami masidia ho bagas tanganmu ase hamma nama masu-masu kedua orang tua sonai homa dak danakin boy bertumbuh ibagas nadiar ibagas rosuh nihurmu Bapa parholongate bani panorongon pe homa riap do hanami martonggo hubamu mangindo pangurupion hubamu secara khusus hubani keluarga inang Nyonya Ridel Damanik boru hutauruk nadok pidi loham dan asadarion acara penguburan ni ihuta hamma nama kasomania se haganup acara in boy merdalan ibagas nadiar domu hubani haroso ni hurmu sunai homa agi haganup keluarga natinading ni hamma membere gogoh penghiburan hubani sidia. Bapa bani panorangon pehoma idingati hanami do hasoman nami na dokah langong garap pakon hanami halani situasi kondisi kesehatan ni sidia itonggohon hanami Bapa Gustaf Purba pakon inang boru silalahi inang pakon na pemulihan nuanon inang Erdamanik Mama Ronald sonai homa inang Nyonya JM Sipayung boru sirait inang Nyonya Samas Horasman Sinaga boru barus sonai homa inang Nyonya Situa RBJ Sipayung sonai homa inang Nyonya Situa F Saragi Bapa bani parnoburiton ni sidia yondoskon hanami masidia hubagas tanganmu atse ibagas na terbatas spesidia sonari halani akula fisik ni sidia na urang sehat tapi persaya hanami hamdon mempergogohi sidia ase uhur ni sidia iman ni sidia tetap bertumbuh tetap mengharap hubamu sonai homa ganup keluarga hamna mengajari ase boy mendukung sidia Bapa.
Bapa sonai homa itong koon hanami haganup kegiatan nami, kegiatan rutin na dong GKP Padang Bulanon. PA Inang hari Selasa, ibadah pemuda hari Rabu malam, sermon kuliah hari Kamis, pertonggoan di setiap sektor bani hari Jumat. Sonai homa persiapan ibadah minggu pagi, minggu siang, minggu sore, sonai homa sekolah minggu. Hamma Tuhan nama korja, hamma nama masu-masu, ase haganup petugas, haganup na patut roh, boy medihan waktu bani persiapanin haganupan aseboy haganupanin ilaksanahon hanami dongu hubani haroso ni hurmu janah gabe puji-pujian pakon hasangapon bamu gabe malas ni hurban nami. Bapak itong koon hanami dohoma panitia olop-olop resort Polonia na sedang bekerja untuk mempersiapkan haganupan inpe yondoskon hanami hubamu aseboy si dia makorjahon ibagas na dihar persaya do hanami bapa langadong nalang terbayan ham dana ne butuh kondisi dia pe age ham na mencukupkon age sonai haganup acara na rencanahon aseboy merdalan dihar bapa perholongate mulak kolihun tokinari hanami na siol manangar hatamu ham na mempersiapkan uhur pakon pikiran nami aseboy manjalo hatamu age sonai homa bapa age bani saminggu nalah roh pe yondoskon hanami mahaganup kuriamu humbani sietekan dasku bani situan anase haganupan hanami boy beraktivitas domu hubani ganup aktivitas nami janah boy hanami makorjahon horja nami romban hubani harosuh ni hurmu secara khusus itonggohon hanami haganup ni ombah ni kuriamu secara khusus nalang riap pakon hanami ibani keluarga nami masing-masing nama rato Tuhan mana makasomani si dia menjagai si dia yondoskon hanami masih dia hubagas tanganmu Bapa sonai homa itonggohon hanami rencana pemilihan kepala daerah pemilihan gubernur Sumatera Utara pakon wali kota Medan ase hamma nama masu-masu ase haganupan boy merdalan na bagas na diarjana terpilih ma Tuhan pemimpin na mabiar hubamu persaya dohanai bapa age pelang persaya hubamu boy dipakai ham untuk membahen hadiah haron ni masyarakat di Sumatera Utara on age sonai homa ikota Medan terpuji maham bapa yondoskon hanami homa pandita nami na sihol pasadas kon hatamu hamma nama masu-masu jalo hamma tonggo elek-elek nami oni bagas Kristus Yesus Tuhan nami amin. Laho tangaron tama, anja hajalo ontama ambilan nama diarin. Ngabino bahon ni Bapak Pendeta Jemi Raya Saragi. Alu-alu hita hatani Tuhan marhite doding haleluya nomor 338 ayat sada pakon ayat 2. Togu hamma au o Tuhan bai goluh dunia on. Daminine batana mengatasi haganup paruhuron. In manaman ramot kon uhur apa pikiran nasyam. Ibagas Kristus Yesus. Amin.
Kuriana hinargan ni Tuhan ta, baninay masuki hita bulan Agustus, bulan malas niuhur secara khusus bata sebagai warga negara Republik Indonesia, sonai age sebagai warga GKPS, marulupulup hita, ipes tahun hita hari kemerdekaan, jana isise homa hita marhite hata ninai bata, bani dua Musa saplonom ayat 2 das subani ayat 8. Sonon hata ninai bata. Mana pakon aris Sabat. Jadi marungut-ungut maganup tupuan ni hala Israel dopak si Musa pakon si Aaron i halimisan. Nini ma dopak si dia. Ambit mate mana min hanami ibunuh tangan ni Jehovah i tanah Masir. Sanggana hundul hanami ilambung ni hudon na marisi gule. Sanggana busur hanami mangan ruti. Ayarakon hanima dohanami luar huali misanon. Laho mamunuh ganup tupuanon marhite lohe. Dopai nini Jehovah madopak si Musa. Tonggor ma. Parohon kumaudan ruti banima hunna guri atas. Maningon luar bangsain anjai patupu ma bohal sukup sadari. Ase hulajo sidia. Atap irikon sidia do titahku atap lang. Bani ari paunomkon. Sanggana paulihon nabi nohan ni sidia gabe lopit dua maai marimbang na ipatupu sidia ari-ari. Dopain ini si Musa pakon si Aaron madopagano pala Israel. Bodarion mabotohon na siyam. Pabua Jahobado na paluarhon na siyam hun tano Masir. Hanjagira sogot idahon na siyam mahasangapon ni Jehovah. Ay doma iboge parungutunguton na siyam dopak Jehovah. Ay ise mahanami mambahen pala na siyam marungut-ungut dopak hanami. Anjan ini si Musa ma. Anggo iberi Jehovah gule panganon na siyambo dari anjaha sogot bosur mangan ruti halani domma ibogi Jehovah ungut-ungut na siyam na marungut-ungut ay na siyam dopaksi ise maanggo hanami seng dopak hanami na siyam na marungut-ungut ay dopak Jehovah. Sibar Jaima Dasni. Saloma batah ganupan. Bapay nang topik ni mingguan ta aima nai bata paroh konruti haguluhan hubani bangsani. Tuhan mendatangkan roti kehidupan kepada bangsanya. Tentu ruti haguluhan nasihol iparoh naibata ai laho patakas kon bahasa ganup arido ganup panorang naibata totap
jana terus marupaya memberehon hubata natang si diaran. Ia persaya hita do bahasa nai bataai mamboto aha na perlu bata si ganupari jana nai bataai sirsir membere natang si diaran bata. Bani teks ni ambilan tahun jupahita do sikap ni jolma secara umum marhite bangsa ni naibata. Bapenang jolma secara umum marusuh tumang membanding-bandingkan. AGP adong do nilai positif banina membanding-bandingkan. Tapi hampir rata-rata do gagal hita membuat nilai positif bani na membanding-banding konten. Bahatan do sisi negatif bata sanggah ibanding-banding kon hita sada pahara hubani pahara naliga. Janah bani teks niambilan ton jupahita do sikap ai bani hala Israel. Nini bani teks niambilan ton. Ambit manamin bunuhon ni Jehovah hanami sanggah imasir sanggah hundul hanami ilobe ni sipanganon mase mapala ihalimisanon hanami bunuhon marhiteon ni luhe. Kita ganupan idak kita bangsaon halak Israelon membanding-bandingkan nasalpu pakon kondisi nasonari malas niuhur pusok niuhur nasalpu pakon pusok niuhur malas niuhur nadong idop pakon sidia sadarion. HP takas do iboto kita bapay nang haganu panorang dong bedo musim ni. Ganu panorang dong bedo pusok niuhur ni. Ganu panorang dong bedo malas ni uhur ni. Tapi naima jolma. Naima. Hape ipu di teks niambilan tahun doma bui malas niuhur nadop ior jahon nai batahu bani bangsai. Doma ipalua nai bata bangsai hun masir. Ipalua nai bataho masidia hun bani pangayakayakon tantara masir. Jana ibolah dua nai bata. Bah tiberiawai. Gabi boy si dia lopus mandipar bahai. Jana tentara masirai na mangaya kaya si diai. Tinop
ibaen bah na marsada usia. Doma bui peristiwa-peristiwa luar biasa, peristiwa malas niuhur. Na ipataridah kon na ibata, na ipatudu kon na ibata, na yorjahon na ibata. Tapi na imajolma. Tiba masalah baru, tiba malas niuhur na baru, biasanya lupa bani nadop doka. Naima rata-rata sifat tadi. Jana ai patubuh kon nini bani teks 9 tahun makorhon gabe marungut-ungut ma bangsa ai. Jana ompe sifat umum ni jolmado bapaina. Marungut-ungut itu juga bagian dari kebiasaan manusia. Bersungut-sungut. Buah ni nalang onggah hita mangahapkon sukup bani guluhon. Marungut-ungut aima buah ketidakyakinan ta bani panramotion ni Tuhan. Marungut-ungut aima buah humbani nalang marhaposan hita bani panramotion ni Tuhan bani guluhon. Janah somalni halak nama rungut-ungut bersungut-sungut, dia akan selalu menyalahkan keadaan. Dia akan menyalahkan orang lain di luar dirinya. Dia akan mengatakan bahwa ada yang lebih baik ketimbang kondisi ini sadario. Artini Bapak Inang langadong halna positif ibagas pikiran ni halak na marungut-ungut. Langadong. Oh tipe lang. Orang yang suka bersungut-sungut tidak ada hal yang positif di dalam pikirannya. Nah hurang do lalap. Nalang diar do lalap. Bahkan ang gede kita bangsaon barani si dia marungut-ungut, bahkan barani si dia membanding-bandingkon diaran do mate imasir marimbang mate ia limisan halani luhian. Jananai mahita selalu menyesali kehidupan ini sebagai dampak dari ketidakyakinan kita akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi AGP sonai Bapak Inang. AGP marungut-ungut bangsa ai, meskipun kita bersungut-sungut, meskipun kita sebagai manusia sering tidak meyakini lang maka porsayai bahasa pemeliharaan ninai bata, panramotion ninai bata ai terus do berlangsung sepanjang guluta, sepanjang masa, sepanjang situasi ni guluta. Ida kita sonahan nai bata ai tetap masarihon
ahana perlu bata. Agi pelala pita merasa belum cukup, agi pita lala merasa belum sempurna, agi lala pita la makatan belum puas, ahana dong bata itonga-tonga ni gulu taon, tapi nai bata parsimada haga nupanai terus do pasir sirhon aha natang si porlunan bani guluta. Asin ini nai bata mahu bani si Musa apa si Aram. Hataon ma bani si dia. Berion kuma bani si dia. Ruti na susuru hun na guri atas. Ay mamalas niuhur ta bapena. Nai bata si mada hagan upanay, nai bata na markuasa pasal hagan upanay. Takas do bani pangidahani, ungut-ungut taay ketidakpuasan kita di tengah-tengah perjalanan 20 tahun. Dia mampu memberikan, dia mampu menjawab, dia mampu memberikan jalan keluar bani haganupan ungut-ungut ta ketidakpuasan ta ketakutan ta bani guluhun. Dia mampu menjawab itu. Dan dia selalu punya jawaban atas persoalan perguluhonta. Dia selalu punya jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan kehidupan tahun. Dan jawabannya pasti akan terjadi. Jadi bani teks ini ambilan tahun ipat orang. Nebata memberi si panganon bani si dia. Tapi ambah niai maningon adong dohor jani si dia. Maningon luar do si diahan rumah ni si dia genup sogot. Patupuhon rutiai sukup sadari. Jadi Bapak nang jawaban Allah atas kegusaran kita, ketakutan kita akan kehidupan ini juga menuntut batak ketaatan untuk menyambut jawaban Allah itu. Terkadang kan rahita sonon. Alang ibalusi Jehovah tonggotku. Hape doma idurus kon ni sa sitong ni balos ni tonggot taay. Tapi lalap kita soh-soh i rumah. Kita diam saja tidak melakukan apa-apa. Bani teks ni ambilan ng takas to ya. Allah menjawab sungut-sungut di dia. Setiap pagi Tuhan akan mencurahkan ruti. Tapi nini maningon hudarat dosi dia patupuhon ruti ai sukup sadari. Jadi belas kasih Tuhan ai Bapak nang idop niuhun ninay bata na iduruskon hubatai pasarihon ninay bata bani 10 tahun juga membutuhkan respon tindakan balos kumbani hita jom.
Seng bisa soh kita paima-imahon hidup ni uhur ni naibata. Seng bepita modom-modom. Anggonai dulu hian dotong ham. Agi pibahat si panganon i atas tanohon. Anggolang luar ham, anggolang makorja ham, anggolang sisir ham patupuhon ai. Luhien mahamtong. Pergumulan kita itu tidak akan terjawab tanpa ada aksi, tanpa ada tindakan, tanpa ada perbuatan, tanpa ada respon kita terhadap hidup niuhuni naibata na masarihon. Kuria na hinarga ni Tuhan, tutu songon na isubut hanami parlubi. Naibata na itandai hita ay man naibata yang akan selalu memberikan yang terbaik bani pargulunta. Dia akan melakukan setiap hari hal-hal yang terbaik ibagas guluta. Maningon ya persayai hita dua. Hari ini Tuhan melakukan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya. Esok Allah akan melakukan yang lebih terbaik. Patarnya usihaduan Allah akan melakukan yang paling terbaik ibagas guluta. Ay manay batanay tanday hita. Janabani teks niya bilanton domu mani topik ton. Allah tidak hanya memberkati kita dalam hal-hal kebutuhan kita selama hidup di bumi ini. Seng pita hai bapa inang nai pasir-sir nai batahu bata. Seng pita hal-hal na berhubungan hubani ahan na perlu itong-atongan ni guluta. Ang guhinaan tahun-tahun 60-an adong do istilah ahan do na perlu bani gulu ni jolma marhite tolu p. Ya. Tolu p. 3 huruf p-nya. Ya. Ahamay pangan ay masih panganon. Pena paduahon pakaian. Pena patuluhon papan. Halanihinan humbani papan do rata-rata rumah tini. Lapi dong humbani beton. Anggo dong madongai dong maberes guluhon. Anggo dong maboy mangan, anggo dong madong pakaian, anggo dong madong rumah masih ay tini. Sonari do lang sukup biyon tini. Yeah. Sonari, yeah. Lang pitah pangan, pakon jenis pangan nyai pe isukun hondo. Ado si panganon ta sadariun. Iya. Agepe bahat do halak nama sombu. Iya. Mangan do hita tak lang sadariun tini. Bahape nasonanya isuku-sukun. Apalagi ang gudong ma habaya ko ni tamurmur. Seng beahabe si panganon. Isi do'y pangakita sa daryon. Yeah. Domay. Yeah. Agi pakian pe. Iya kan. Apalagi lupo-lupon. Somal ni parinangon sibuk masol pakianon. Iya. Pakon warnani pe payah menutuhon. Iya. Ay kan biasa nih. Warna homa madong giatku. Anoon, ay pedong madong. Jadi warna hanari, narangadong gian na siyam. Iya, iya. Pita manutuan warna itu mang martinggili. Iya. Sebulan baru putus. Harga ni pete nih, ya mamahal tudai.
Ya anggo sonai do. Na murah-murah doai. Pakon nalegan. Soal rumah pesonari, lang simpel betini. Lang simpel bicara berpikir. Anggo hinan dong jendela ni. Ventilasi lancar. Sonari lang bui biay. Do maruet. Adong do ruang cuci ni khusus. Adong do ruang cuci kering pakon basah. Ya, bahan. Adong do ruang keluarga, ruang menonton, ruang merlajar, angguinan izin diri menonton, izin do diri merlajar teni. Ijai homa diri mudung. Pengkorita. Ribet. Kamar P mendingan dong kamar mandi ni bagas. Haninan sada do kamar mandi ai pe darat. Lo kamar mandi pe membuat atuk-atuk do diri teni. Ya. Halani bahat hewan-hewan i darat ai. Ita ganu panahin harga ni Tuhan. Nay bata na ya porsahita ay man nay bata. Nalang pita mamikirkon masarihon aha na perlu bata i atas tanon. Seng pita ruti ay, ruti songon na ijalo bangsa Israel ihalimi sanay berion nini bata. Anggo ay do nini bani teks na legan agepe ipangan opung na siyam mati do si dia. Bahkan buhay mahalan na sonari menderita halani bahat ni si pangan. Makanan menjadi persoalan do batas sonari bapenang. Bukan karena tidak ada, tapi halani dampak si pangananon, adong mau nasamuraton, adong mau na darah tinggion. Akhirnya game over, tos. Makanya dong, ya mati aku pendita. Anggo miter mati sudah pe. Iya. Lalap lang mati homa. Ya kan giri do. Anggo si panganon anggo ruti na ijalo na siya mondo. Si memberi haguluhan si sadokan edokani. Tapi nini na bata mariti teks niya bilanton. Agi mariti topics niya bilanta. Ipasirsir do bata bapinang. Ruti haguluhan. Si saduka ni dukai. Tuhan tidak ingin Allah yang kita percaya itu tidak hanya ingin kita hidup berkecukupan di atas bumi ini. Tuhan yang kita percaya itu tidak hanya memelihara pargoluhonta di atas tanah, tapi dia ingin kita menerima ruti haguluhan untuk bohalta masuk kubani haguluhan sima gira ai. Aima Yesus Kristus. Maningon ijalon hita do bapay ng Jesus ai ase jupay ita haguluhan si sadokan idukani. Ipasirsir na ibata duay. Ang gubani kitab Johannes ya taon. Gabi daging mahatain jana Marianan i tonga-tongata. Firman itu menjadi daging dan diam di tengah-tengah kita. Itulah Yesus. Ruti na susur na ibere na ibata. Marianan itonga-tongata. Tapi usis songon ruti na ibere na bata. Hubani bangsa ni na bata ia limisanay. Maningon do luar hita bapainang. Laho manjupakon ruti ay. Na laho membuat ruti ay. Ase boy bosur hita. Tutusonay doon. Ruti haguluhonay ya dan amin
diberikan oleh Allah. Keselamatan itu, kehidupan kekal itu diberikan oleh Allah. Tapi maningun luar doita. Kita harus keluar, menjumpai, membakuhon, membuat rutiai. Kita harus menjadikan Yesus itu bagian dari kehidupan kita, sehingga kita memperoleh keselamatan hidup yang kekal itu. Jana ai duhinan na iidah badan zending RMG nakinaiten. Memang tongon do bapena. Anggo pitah mangan do duniaon bodo pasir sirkon. Duniaon. Hagogohon ni duniaon bodo pasir sirkon. Bahkan doko simar puasa Yesus ila josi bolis ia. Biasa maten yang godoma doko si puasa pasti dulian. Nini Yesus bodo hubain ruti humbani batuon. Tapi ani ni Yesus seng pita humbani ruti haguluan, tapi humbani hatani naibata. Hatani naibata aisyol makataon kehidupan itu bukan hanya dari ruti, tapi dari Yesus Kristus ruti haguluan ai. Margogoh do bapena. Anggo pita si panganon do. Ruti-ruti songon na ijalo bangsa Israel ya limisa na edo. Margogoh do duniaon pasir sirhon ai bata. Margogoh do. Seng perlu Yesus anggo untuk kay tumangdo. Ang perlu. Bahkan terkadang matinando si panganon ni halak nalang makaporsay Yesus marimbang hitatin. Aw yakin duay. Hita marpikir-pikir pemangan. Ya mahal tu duay. Ya lang adong duit. Nalang porsayay lang persoalan banyay. Akaru 5 juta sa limangan lang persoalan. Ang soalay do. Ang soal pakaian do bapenang. Jagunan do pakaian ni halak nalang makaporsayay nalang manjalo Jesus ay. Mitor sadia gak ni harga baju ta. Naliga na idan nasyam. Baju ni tuwang 300 juta o 400 juta. Ang gusto rumah do bapenang papanay. Rajing isan do rumah ni halak na makaporsayay Jesus. Marimbang rumah ni halak na makaporsayay Jesus. Arti ni bapenang. Anggo pita untuk kehidupan dunia ondo mangasup do dunia on pasir sirhon bata. Tapi teks niya bilang tahun makataon seng ay na perlu seng pita i dunia on na perlu halani seng i dunia on ita. Ada kehidupan lain yang membutuhkan ruti na legan. Memang tongon doang goi dunia on ruti dunia on do na perlu. Tapi untuk si magira ai ada ruti yang lain yang harus kita konsumsi. Aima Yesus Kristus ai. Seng boy bapay ng ruti na dunia on. Mamboban hita masuk hukanaan na baru ai. Seng boy ruti na dunia on bapay ng bohalta lao masuk hu Jerusalem na baruay. Agi bangsa Israel pe. Ruti na isobut man na ay manhu ay bapenang. Hanya diberikan kepada orang Israel sepanjang perjalanan mereka di padang pasir. Dop kosi masuk si dia hutan Kanaan, stop doai. Tanga dong bercerita manna setelah masuk ke tanah Kanaan. Berarti Bapak Inang, ruti na ijalo si dia hanya mampu membawa mereka masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi ruti na si olberion ni batahu bata ruti aguluanai adalah ruti yang akan mampu membawa kita masuk
ke tanah Kanaan yang baru, Jerusalem na baruai, ianan haguluhan sisa dokani. Seng mangasup be, manna ay bapay nang, mambuban hita, masuk hu naguri atas ay. Naima luar biasa ni batata. Allah kita tidak menginginkan kita berhenti di Kanaan di bumi ini. Tapi dia ingin membawa kita masuk ke Kanaan yang baru itu, Yerusalem yang baru itu, surga hasonanganai, jana untuk kai, bohal ta'aima, ruti haguluhan, Yesus sisa dokanya. Jana aido pengaruh ni Injil itano si malung. Hinan seng palasadia na ipikiri jolma tentang guluh ni. Na penting boy mangan modom pakon na lega. Tapi maritero Injil itu melihat, membuka bahwa ada hal lain yang penting dalam kehidupan ta. Mamuka mahala merlajar, marite ipajongjong sekolah-sekolah jending. Mamuka mahalak mamboto sonahapa borsihon akulani. Memelihara kesehatan marite na adong rumah-rumah sakit. Mamuka mahalak marlajar bahasa adong do haguluhan sobali haguluhon na adong itanohon. Marlajar mahalak pasal hata ninay bata yang menjanjikan kehidupan yang kekal itu. Hata ninay bata aido membuka orang Simalungun Nahinan melihat ternyata ada hal lain yang lebih baik yang perlu kita kejar dalam kehidupan di dunia ini. Seng pita soal dunion, tapi ada hal lain yang kita butuhkan. Jana aido nai batata. Nai batata selalu mengajarkan bagi kita ada hal-hal lain yang lebih kita butuhkan, yaitu kehidupan yang kekal itu. Maka terimalah ruti haguluhonai, hata nagabe dagingai, firman yang menjadi daging itu di dalam pribadi Yesus, sehingga kehidupan kita akan semakin bisa melihat ada hal lain yang lebih baik yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Ada kehidupan yang lebih baik yang Tuhan pasir sihon hubata ha ganupan. Ase luar mahita. Kita harus keluar dari diri kita, menyambut ruti haguluhonai Bapak Inang. Patupuhon ruti haguluhonai ganup ari. Kita harus menjemput Kristus itu untuk menjadi bagian dari kehidupan ta. Sehingga kita akan menerima kehidupan yang kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus masuk patonggo ita. Dati tu pasomba nami hubamu Tuhan. Bani hatamu na paingat kon hanami. Bahasa ganu arido isarion ham hanami Tuhan. Ganu panorang takas do bamu Tuhan. Ahanatang iya hapurlun hanami. Janah seng pitahay. Ipatugaham do ban nami. Bahasa adong do pahara natang lubih. Perlu marimbang pita guluh nami i dunia. Ase ulang ma pitah na i dunion isarion hanami. Tapi dihut ma guluh nami si magira. Jana untuk kay ba Bapa. Seng sukup ruti na i dunion mambubay hanami hujay.
Tapi maningon do jalon nami ruti haguluhan in ma Jesusin. Jan aido do mai jaluhon hala si malungun na ijia. 121 tahun na salpu marhite parohni lembaga penginjilan hun Jerman paroni pandita Agustai Sotano si malungun mamberehon patandahon ruti na baru bani hala si malungun ay maruti haguluhan Jesus in. Jana marhite na ipatandahon ruti haguluhan ay buhama pangida panongkor hapor sayaw ni hala si malungun izia. Seng pita soal-soal si panganon na perlu itanohon. Tapi buhay maida hala si malungun. Hal-hal na lubi diar hunjay. Marlajar. Mamboto kesehatan. Jana terlebih mamboto adong haguluhan na legan. Sobali atas tanohon. Jana untuk hai pita Jesus do. Nagabi dalan ba nami. Terima kasih Tuhan. Sisirham tong mambere ban nami natang sidiaran bani guluh namion. Seng pita diar tapi tang sidiaran do tong ibiriham. Jana Jesus aima pemberian Allah yang paling berharga bagi kami manusia untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu. Hase ringgas mahanami, marhorja mahanami, luar mahanami, manadingkon diri nami sendiri, manadingkon guluh nami nagok hagolapan, masuk bani haliharonai, manjalohon Yesus nagabi ruti haguluan ini. Terima kasih Bapa, ibagas Kristus hanami matonggo. Amin. Kuria na hinargan ni Tuhanta, pay mayondos kon hita galanganta. Tangar hita malubi hata nenebata nagabi onjolan batalao manggalang. Aiman na tersurat bani sada kronika saplonom ayat 20 sia. Bere mamadi Jahoba hamuliau nigurani. Buan magalangan anjaroh manasiam hulubeni somba ma Jahoba marpakeon na mapasing. Sonari ondos kon hitama galanganta.
Riap ma hita jongjong. Martongko mahita mangondoskon galangan tahu bani nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami pardiar layak janana unja huban nami. Terima kasih mahatanon nami hubamu halani tong-tong do ipasu-pasu ham guru nami. Domaya somani ham hanami jana ipasu-pasu ham horja nami dasu bani sadarion. Sonari ibagas malas niuroh doha nami mangondoskon buah ni horja. Nado pinasu pasumin gabe galangan terima kasiyon. Pakon puji-pujion nami hubamu. Onpe, saya jaloham magalangan nami on, bahen hasangapon nikuranmu, jana membain lambin marhataridahan, harajaonmu idunyon. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalohama tonggo nami on. Amin. Bapa namin na inaguri atas say napapasing maguranmu sa Roma harajonmu, say saon maharo seniormu, inaguri tongahon, songon na inaguri atas. Biryama ban nami sa dari unaguluan ari-ari, sa pamadosa nami sa panasap nami, banidosa niya soman na madosa do pakanami. Ulangan nami bubayam huparlajuan, paluaham mahanami, humbani pangago. Misir manasyam baritahon jana saksion nasyam maambilan nama diarin ijape nasyam marianan. Jalohama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batamaham. Isondangkon Tuhan nai batama buhini hubamu. Jana maidop mauhurni mangidaham. Idop pakon Tuhan nai batama bohini hubamu. Jana ipasorap madameni bani tonduimu. Amin. Amin.